Yes, mwongeye kwirirwa, mwongeye kuba mumeze neza. Abakunzi ba Magashi TV ndabasuje cyane, aho munyumva naho munkurikira muherereye. Reka ngire n'amahoro y'Imana nabane namwe, nabane n'abanyarwanda bose turi kumwe mu Rwanda rw'imisozi igihumbi. Amahoro y'Imana nabane n'abadiaspora, imigabane yose y'isi itandukanye, by'umwihariko hari abasangira ngendo, ngize nti yambu. Mu by'ukuri rero tubasaniye amakuru kuri uyu mugoroba, amakuru atandukanye, update zitandukanye, hari ibiganiro bimwe na bimwe cyangwa se hari update zimwe na zimwe ntagiye mbagezaho, ariko ndagenda nzicamo ukuntu aba bazarendo baba bararasanye na FDLR hano rwose za Rusayo. Ibyo bintu mwarabyumvise, mushobora kuba mwarabyumvise ahandi, ariko kwa Magashi biba bitandukanye kuko tumenyeramo operation ziba zabereyemo. Rero FRDC imaze kumva batagiye gukocorana, irangije nayo gufatira miyaya, irabotire kanze mbaye ishyira hamwe, iravanga, ishyira mu gafuka kamwe, irakubita, irarasa. Koko iyi mirwano rero ikaba yarabababaje impande zombi. Urumva rero kuba basubiranamo nago byaba ari igitangaza, kuko ibikoresho bafata ni ibikoresho birenze cyane. Bafata za sangirene za Kanyabayonga, urumogi rwinshi, bakavangamo bya Kanyanga, ibyo bita bya kapita mbere, hanyuma ntago baba bakireba, bikanganamo gake gusa, kumva intambara irarose. Nyuma yaho rero mu by'ukuri turaza kureba niki Kisekedi, ibinyamakuru bya Kongo, turikoza mu binyamakuru bya Kongo niki byaba byaranditse ku mubonano cyangwa se kuguhura kwa Perezida Neva ndetse na Perezida Faci ubwo bahuriraga mu Bushinwa mu nama yahuzaga Afurika ndetse n'Ubushinwa. Ibinyamakuru bya Kongo byavuze ko baganiriye iki, ibi byose mugiye kubyumva. Hanyuma kandi turaza kubabwira uburyo barimo kuramforusa, turababwira imyiteguro, intambara karundura, intambara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nubwo mubona irimo yererutsa, ngo iri ngo mu biganiro, ngo byo kwambura ngo FDLR ngo intwaro, ngo bari mu biganiro, ngo by'uburyo rwose ngo basubiza ingabo zimwe na zimwe mu buzima busanzwe. Ntago bigeze berekana bari abazarendo bazajya he bahiga abatutsi bukware, ntago ibyo byose bigeze babiganira. Ariko ndagira ngo mbabwire abakurikira Magashi TV ko biriya byose nagahezo byararangiye. Imigambi yabo yose tuyibabwira buri munsi mwe mudukurikira. Ntago Kongo yenda kujya mu biganiro, ntago Kongo yenda gufata FDLR, ntago Kongo rwose, ahubwo ikigamije imbere ari nacyo baganiriye nande na Neva, icyo bagiye gukora ni intambara noneho yakasamutwe. Niko nababwira, ndaje ndababwira muri iki gitondo uyu munsi wa none, aho bita Mukoto muri groupement ya Burende. Mu by'ukuri rwaje guhinana, ubwo rwose ababa ni APSRS baje kuba barwana hariya na M23. M23 rero yabakubise, irabasunika, irabajyana, iberekeza ahantu bita Ikobo rero ahangaha ni hafi ubumanuka winjira aho bita za Mihara. Hano rero niho hari uwitwa Byiringiro Victory, wawundi uyoboye abajenosideri, wawundi yababwiye ati rwose, wawundi yivugiye ko ngo azaza mu Rwanda nta mututsi ugihari. Mu by'ukuri rero aba bantu barimo baragenda babasunika. Urumva abantu berekeze za Kivuye, babamanuye, imirwano yahereye Kivuye, baragukubitira. AFC tutasonga mbele, vitaba vijai kwenye nchi yenu, hamutachoka kwa bairo hadi mutawaondoa wale wabaya, temaji mbaya zilipanua kwa milima juu, nanyiye mukapanua kwa majani chini, vile vile muri wachapa. Hey! Waliobaki wakakimbia, hawatarudi tena. Hey! Mu by'ukuri rero ngeze hano aka karirimbo numva karaje, kuko numvise ibyabereye hano umanuka za Kivuye wegera mu by'ukuri usa nk'ujya hano Mihara, niho bisa nkaho byatangiriye.
mu by'ukuri rero muri izi apudeti ntago rwose muherutse kumva umugabo wa kasamutwe bita Nyirimiripuko. Mu by'ukuri Kedi umutaramu ritayadi Kedi ari hehe ngo dusasanura aya makuru? Mu by'ukuri ndaje mbabwira amakuru y'i Burundi rero, mbabwire ngo noneho baje kuba babona rwose isoko rero ry'abasirikare barimo kugwa muri Kongo ry'i Burundi rikaba ryinjiyemo n'umudokiteri. Ngiye kubabwira amazina ye. Uyu mudokiteri rero rwose ngiye kubabwira igihangayikishije abasirikare bari ku rugamba i Burundi. Bagize batya rwose baravuga bati uko bimeze na kajorite burya mu rugamba iyo habaye intambara hari uburyo ababishinzwe cyangwa se ukurikije ingeri zabone cyangwa se abakomerekeye ku rugamba. Ni ukuvuga ngo abakomerekeye ku rugamba nabo bitabwaho bakurikije uburyo bakomeretse n'uburyo bababaye. Ntabwo ari buri muntu upfa guterura umwirukankana, oya. Hano rero niho nza kubabwira ngo abasirikare b'Uburundi niki kibahangayikishije. Baje kubona ba kajorite babo, hahandi hari kajorite uvuga uti n'ubundi nimugeza hano hepfo arahita apfa. Kajorite kabisa ubona kabisa uramuteruye, urabibona nyine arimo arahirita, asigaje umwuka wa nyuma. Rero uriya mu kajorite ubona yuko ari bupfe, uwo nguwo Abarundi bigereye gutya babona mwene wabo kuri sinye y'abaganga bamwe bari kumwe nabo, ariko nanone badipolowinzwe n'uwitwa Dr Bosco. Ndaje mbabwira ibyababaye, ndaje mbabwira icyateye ubwoba ingabo z'u Burundi zirimo kurwanira muri Kongo. Niki Perezida Neva yabonye diru ishyushye, diru umeze neza rwose, yamenye icyo agomba gukoresha uturambo twose tw'ingabo z'i Burundi turimo kuva mu gihugu cya Kongo. Ndaje rero mu by'ukuri uyu mutaramu nari mbonye isa nkaho iri bize, nabura n'ubundi ndaripura ni hahandi, kuko amakuru tuba tuyafite gatanu ku kandi namwe muba muhari kugira ngo muyumve. Reka mbe mbibwirira rero. Ubu ngiye kumanuka noneho izi update, ubwo report ya risasi na mageruhi yo rwose imirongo ya telefone ntabwo yabashije gukunda neza hari ahantu kugira ngo tuvugane, cyangwa drone ziri hara ziduha amakuru, ni ibintu biba bigoranye cyane. Bivuze ngo izi report ya risasi na mageruhi zabere hano mu nzira yerekeza za Ikobo, hano za Kivuye na za Mihara. Iyi report ya risasi na mageruhi yo ishobora kuza kubageraho mu gitondo, ariko ndagira ngo mpere ku kantu k'agatendo mu by'ukuri karimo gukorwa na leta ya Kongo. Leta ya Kongo mwarabyumvise, ndetse ibinyamakuru byarabyanditse bavuga yuko ngo baje, ni ibintu bavugaga ngo urumva inkuru ugiye kuvuga ngo mwibanga rikomeye, ngo abashinzwe ubutasi mu bihugu bya Angola, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ngo barahuye, bahurira ngo Gisenyi bakorana inama ngo yajemo impaka zikomeye cyane. Iyo wumvise ikinyamakuru gitangiye kivuga ibintu nk'ibyo ari byo byose uhita umenya ngo ibi bintu byari bihagaze bite. Reka rero mbabwira ukuntu mu by'ukuri Kisekedi arimo araruhanya, arimo aragorana, ariko ndibaza ko amahanga nayo hageze kugira ngo bamenye ngo Kisekedi who is he, who are you, Kisekedi who are you. Anabadilika kama kinyonga. Mwagiye mubibona gihe kinini cyane iyo babaga bakuru b'ibihugu baganiriye ku myanzuro imwe n'imwe yabaga yafatiwe abo yita abanzi be, cyangwa se abo babaga ibyo babaga bafatiye imitwe yose yitwaje intwaro muri Kongo. Iyo myanzuro iyo yabaga yayumvise yageraga muri Kongo na Patrick Muyaya bakabihindura, bakavuga bati reka da ibyo ngibyo ntago ari byo bya ntago ayo masezerano twiye tuyasinya rwose barabeshya. Ibi rero ni ibintu bimaze igihe
ni ibintu yamenyereye, ni ibintu rero yagize nk'umukino. N'ubu rero arimo arakinisha u Rwanda, agakinisha na Angola, avuga ngo mu by'ukuri ngo rwose ngo turangize ibintu by'intambara, ngo FDLR ngo tugiye ngo kuyifata, ngo niki rwose ngo dukore ngo joint operation cyangwa operasiyo iri kumwe, hanyuma ngo duhige FDLR tuyimerere nabi tuyimeneshe abandi bafatwa. Ako kantu ni ikinyoma gikomeye cyane. Jewe uri ahangaha ni ukuvuga ngo drone ziba ziguruka hariya hejuru muri Kongo, by'umwihariko kuri Magashi TV, jewe mbabwiye ko jewe mbaha amakuru y'ubutasi, amakuru noneho mba nikuriye indani muri bariya benyewe. Noneho ubu hano noneho mfite audio nyabashyiriyeho, mwavuga muti se noneho ibi ni ibiki? Ariko jewe ntago nje kubatera ubwoba, kandi nta n'impamvu y'ubwoba. Kisekedi rero ikintu mbabwiraga, nubwo arimo avuga ngo imishyikirano, nubwo arimo avuga ngo gushyira intwaro hasi kwa FDLR cyangwa guhashya FDLR, ibyo bintu ntago bihari. Reka mbabwire igihari. Igihari, amakamyo brigade zigera kuri 3 n'igice zari zimaze iminsi za Kavumu zirimo ziraza ziramforosa, ziza zegera bariya ba M23 bari hehe, bari hariya za baraturuka, bariya barimo baraturuka za Bukavu, baza begera hehe, hano baza muri uyu muhanda uza za Minova. Abandi bagasa nk'abazamuka ruguru kuri rya shyamba rya Kawuzi Biega. Ariko abageze Goma n'abageze Minova bakazi Goma, nuko ngo barimo bararamfurusa hano hantu hitwa Isake, isaha n'isaha. Ubundi tukunze kubona ko barwana ku cyumweru cyangwa ku isabato, ariko ntago hazagera. Ukurikije imipango ihari, ukurikije amakuru nikuriye muri FDLR. FDLR zo ziti rero mwebwe hari ikintu mutazi, nuko ngo Kisekedi nabyo ndaje mbigereho ibyo yaganiriye nande na Neva, nukuvuga ngo we noneho ashobora kugera muri Kongo avuye mu Bushinwa akadekara none intambara ku mugaragaro. Ayo niyo makuru mbahaye ya mbere. Nukuvuga ngo amakuru nkura kuri kibuga cy'imirwano FDLR zivuye yeziti. Ubu nta kindi nuko Kisekedi agomba gushira ubwoba akabivuga, hanyuma noneho ibintu bigatangira ku mugaragaro. Ahantu bagomba gutangira ni Isake. Isake niho atake ya mbere igomba kubera. Isake werekeza Kimoka ukomeza hehe, mu nzira ijya Kicanga, ngo abandi bazamuke Mushaki, abandi bacurike Kiroci na Bweramana. Iriya misozi murabyibuka, ejo nejo bundi intambara yarabaye Bweramana ntibigeze babasha kubatsimbura, ahubwo mu 23 yagaraga muri ya misozi igatimburamo akantu hariya. Nababwiye yuko ariko hariya mafoto uyu munsi narinze kari bungiraho yaburiya bwato. Abantu rero nshobora kuvuga operation ugasanga abari ntibayivuzeho cyane banayimenye. Ibyo ntago ari igitangaza muri itangaza makuru n'ibintu bigenda bibera hariya, ariko amafoto nayo ndizera ko ejo nzaba nayabonye. Drone yanjye hariya nibyo yambwiye. Bakunzi ba Magashi TV rero, iyi miripuko igiye kubera hanga nuko bango hano Rusayo, hano Zamuja, hano mu Kibaya, aha hose, hano hose Nyiragongo, hano hose mu byukuri harimo harategurwa intambara y'akasamutwe. FDLR zose ziri tayari. Nagiye mbisize ko na audio yigeze kuncika igera ku muntu umwe, ariko mu bantu bakeya nahise nyisiba, ariko yari irimo amakuru y'ubutasi aturuka muri FDLR. Bisobanuye ko rero igihe ibi bintu byahereye bishobora kuba bigiye kugera ku ndunduro yabo. Ariko ibi ndabyibwirira M23 kandi nawe aya makuru murayazi. M23 ntago nabarusha amakuru ndabizi, uretse nyine ko rero namenya nyine kwa du yabaye ku kanya, mwebwe wene mukaza kubimenya nyuma, kuko drone yanjye yo ntago yusha irimo indani hariya buri kintu cyose, ahubwo we have to be in contact. Namwe muzakoresha advance to contact cyangwa advance in contact. Aha rero
nizo advance zigiye kubaho, in contact to contact. Ibikoresho barimo baramena, indege iva South Africa imaze iminsi igera muri 4 imena Kavumu, hiteguye intambara mu buryo itigeze yitegurwa. Kisekedi arashaka kumena amaraso hariya, ariko baritegura. M23 bo n'abana bimeze bite? M23 mwebwe nta kintu nabavugaho. Icyo nzi cyo kuva muharanira ukuri, ndabizi Uwiteka ari mu ruhande rwanyu, kandi n'abandi bamaze kumenya ukuri bari mu ruhande rwanyu. Musiogope jini wala jambazi, piga adui na kumuchaji. Biriya bikoresho byose nimwe babizaniye. Ayope ko rwose umva, ndabizi neza. Baduyi basazi, ibigarasha byasaze hano, ibigarasha bimeze nabi, dore byashinyitse. Rero ibigarasha bigira bitya bigacoboka, bikavugira ahantu, bikagira ngo ntabwo turimo kumva. Mwabigarasha mwe imigambi yanyu turayizi. Reka mbibwirire rero, Kisekedi yaje kujya kuganira na Neva. Baganira icyambere, Neva yavuze ati burya uranyongera amafaranga, lakini ngoja niongeze Wakongomani kama nyie sio wajinga kweli, ampatia zingine faranga. Neva alimwambia ataongeza zingine faranga, nawe jiulize ataongeza zingine faranga zenye alimpatia alimfanyia nini? Kutoka Mweso hadi wapi? Hahandi haba amabuye y'agaciro bahita mu Rwangara. Iyo mu Rwangara iyo hafi Kauzi Biega, abandi batashye n'amaguru, batayo zirenga 8 z'abarundi ziratekera zirarangira, ariko bari bataramenya diru ngiye kubabwira ngo ni iyi. Hano rero yasabye kongererwa amafaranga, nawe avuga yuko rwose agiye kuramfuruza. Aramubwira ati naziye ngabo zivuye muri Somalia ngiye kuziguha zira noneho zirashwanyaguza. Undi ati iyo niyo mipango rero. Iyindi nyine ni uburyo nyine bagomba gushyira hamwe na FDLR, ni ukuvuga ngo nababwiye ngo isaha n'isaha mushobora kumva Kisekedi atangaje intambara. Nibyo yarimo avugana na Neva, ni ukuvuga ngo imigambi yabo irimo iragera ku ndunduro, kuko n'ubundi nabo barimo barareba FDLR bakavuga FDLR ni igikwazo, FDLR nayo kuyiyambura, kandi bamwe bari muri twe nabyo ubwabyo biragoye, kandi dufitanye igihango. Bityo rero tugomba gupfa turwana. Mutaweza Neva urasaba amafaranga, ayo baguhaye wayakoresheje iki? Reba ahantu bagukimbisha. Ariko namwe mutekereze bakunze ba Magashi TV. I'm sorry. Mutekereze ingabo z'i Burundi gihe zahereye ziza, nta urajya pass, ahubwo baraza. Nibyo nababwiraga ko Kisekedi nako Neva we ikimashini gisya abambere bavugwa ko baba mu bwoko bw'abatutsi bahoze mu gisirikare cya Buyoya. Ibyo ngibyo ntago ari igitangaza, ntabwo ari inkuru njyashya muri mwe. Ariko uyu munsi babonye diru ngiye kubabwira, ariko iyo migambi niyo ngiyo baganiriye, uburyo bagomba kurushaho ubutwererane mu bintu bya gisirikare, uburyo rero bagomba kongera imbaraga mu kurwanya uwo bita umwanzi wabo w'umututsi, mu buryo rero bagomba gushyira hamwe n'ibikoresho hamwe. Ni ukuvuga ngo hariya nubwo mutabonyera amafaza, ariko buriya kwaje barimo bavugana. Reka rero mbibwirire diru cyangwa se icyahabuye abasirikare b'i Burundi bari muri Kongo. Bahabuwe n'iki? Ni ukuvuga ngo ku bufatanye, ni ukuvuga ngo Neva yaje kugira gutya kuri diru za bamwe muri CNDD-FDD ku mudokiteri waje kugira atya ahura n'umudokiteri w'umuhinde witwa Anant Kumar. Uyu mugabo Anant Kumar ni umuhinde w'umudokiteri ukomeye cyane.
uyu mudogiteri rero akaba yaraje guhura n'uyu nguyu dogiteri Bosco. Dogiteri Bosco akaba ari Somambike wa Neva, ariko cyane cyane umugore wa Neva, kuko uyu dogiteri Bosco akuriye ikigo cya Mukaneva cyitwa OPDID. Abari i Burundi murakizi icyo kigo. Noneho uyu Bosco rero niwe winjiye muri izi diru zo kugira gute, ni ukuvuga ngo ubu ngubu ziriya mayiti zose z'abasirikare nuko ngo barahombye, ariko baje kuvuga bati izi mayiti ko zikomeje kuba minshi n'ubundi byarangiye gutya ntago twazibyazamo umusaruro baje kuwubona kuri uyu mudogiteri witwa Anant Kourman. Uyu mudogiteri rero akaba ari inzobere mu bintu bijyanye no kugura ibihimba by'imibiri, ibihimba bifite akamaro bimwe na bimwe. Ni ibi amaboro babonye muri aba basirikare ni ayahe maboro? Icya mbere, kuba umutima, ikintu bita umutima ni iboro. Ikintu bita impyiko ni iboro. Ikintu bita umwijima ni iboro. Noneho uyu mugabo ngo kuntu ari umuhanga we n'utu tuntu, izi za ruseki izi ngizi, uyu hano ngo sinzi ngo amagufwa akuramo mu kuguru ndetse no mu kuboko, ayo magufwa nayo ngo arahenze cyane ku isoko. Ni ukuvuga ngo rero icyateye ubwoba ni uko abakajoriti bamwe nabo ubwabo bagira batya bakavuga ati n'ubundi uyu nguyu yagiye kuturusha n'iki ntazanabaho, bakayurya bakabahorahoza, ariko mu by'ukuri kugira ngo bibonere iki? Bibonere izi nyama zimwe zo mu nda, kuko uyu muhinde arazigura amafaranga menshi cyane. Mwumvise rero amafaranga agiye kwinjira mu gihugu cy'u Burundi ni amadovize, ariko avuye mu gutanga ingabo zikagwa mu gihugu kitari icyabo, zikagwa zizira ubusa, zigashirirayo ariko zigamije n'ubundi kugira ngo zimike ingengabitekerezo yo kurwanya uwitwa ngo ni Nerotike, ngo ni umututsi himatutsi. Ibyo byose ntabwo bireba abarundi bose, ibyo byose bireba CNDD FDD, kuko mu Barundi harimo abashingantahe, harimo n'abapfasoni b'imfura. Ariko mu by'ukuri ngiyi diru iraje isinga leta y'u Burundi, babonye diru rwose. Ziriya mayiti bajyaga banagabana, mfite ubwoba ko kubera ko Sadeke buriya mayiti bazigabanira i Burundi, rero mfite ubwoba ko bazajya bakuramo, bazajya biba izo ngingo navuze zimwe na zimwe, bakazikura mu basirikare batari ababo, ariko bakabona amafaranga. Mu by'ukuri aya makuru ntabwo ari uwo ari we wese wapfa kuyabona. Aya makuru abagoranye, ariko iyi diru yarabonetse, iyi diru imeze neza, muzamubona rwose. Uyu mugabo witwa Ana agenda mu ijipe y'umukara, sinzi niba ari ntabwo natanga purake yayo, ariko ibimenyetso byose turabifite, abamurinda turabazi, turi hafi yabo. Mu by'ukuri rero ngiyi diru yaje kuboneka mu mfu z'abasirikare b'i Burundi barimo gushirira mu gihugu cya Kongo, ngo baje kurwanya rwose inyoko tutsi. Kanuyimagine mu gihe nk'iki ibindi bihugu biricara bireba ubukungu, baricara bagapanga uburyo GDP z'ibihugu zizamuka, ariko igihugu nk'u Burundi cyarangiye kuriya, cyasigajwe inyuma n'amateka, kimitse ingengabitekerezo, kimura ubuhahirane, kimura amadovize, nta madovize, amazi ni ibibazo. I Burundi abarundi bameze nabi, bafite ibibazo, ariko n'uyu munsi urumva ibyo bakomeje kubashoramo. Ariko nanone ibyo bibazo n'abagomba kugwa hariya nabo urabona ko bamaze kubonekamo iki? Amadovize agiye kuboneka mu mitima n'imyijima n'impyiko z'abasirikare b'i Burundi barimo kugwa ku rugamba hariya muri Kongo. Ariko noneho nabo biteguye gupfa ku bwinshi cyane ko ngo bariya rwose bavuye Somalia, nabo bagiye kugira gutya ngo bahite babazana hehe? Mu burasirazuba bwa Kongo. Bakunzi ba Magashi TV, amakuru muba mushaka ubwo hari ayandi mushaka. Muri axe rero muri axe ya Rubero barimo bararwana nk'abarwana n'abacengezi. Ibitero biri ku mugaragaro ntago biratangira my friend. Barimo bararwana n'abacengezi babandi
baba bashaka kuza muri bya bice bagiye bafata kugira ngo babe bahungabanya umutekano, berekane ko nyine hari ibibazo. Ibyo bice rero ukomeje no muri ibi bice hano za Ishasha na za Nyamyirima, ni operation imaze iminsi mu by'ukuri, ariko M23 irimo irabyitwaramo neza cyane. Munyemerere mbashimire rero, ntabwo nzajya ntinda, amakuru nakagaruka, ariko nagira ngo mumenye imigambi y'umwanzi, mumenye imigambi ya Sekibi, ariko icyo nzi cyo nashidikanya nuko imigambi yabo itazahera. Imigambi yabo ntabwo izabahira, imigambi yabo izabapfubana, imigambi yabo izabakubitisha, izabamarisha, kuko ntago wagambanira batariho urubanza ngo bikugwe amahoro. Ntago wakwica umuntu umuziza ko yavutse ngo bikugwe amahoro, ntago bishoboka. N'ababigerageje n'uyu munsi amaraso aracyababungamo, harabibonye nyina wa Victoire inzu yamuhiriyeho, nta kindi, yaracanganyikiwe kubera impinja yagiriye nabi hano za Butamwa. Abandi barahengamye, abandi bagenda bacira inkonda. Muri Amerika baruzuye, Kentucky, abagabo bari muri Amerika bavuze bati hari abantu barumbiye ahangaha kubera bakoze jenoside, mazina yanyagiye kujya hanze, sibyo? Hanyuma rero ibi bigarasha bikomeje kuzana amagambo ngo ndaje mwese mbahaguruke. Bakunzi b'Amagashi TV, reka mbasabire umugisha ku Mana, reka ngira ni nakagaruka, ibyiza biri imbere. Shalom, shalom, shalom.